Ассаламуалейкум. Бирөө вообще аударылып кетти. Bayerische Motorenwerke. Нормальные машины тремя буквами не назовут. Легендарный 34-нчы кузов. Альянс Арена карабыз. Испания мен Португалия ойнойт экен. Альянс Арена көрүнө баштады. Экинчи күндүн таңы. Негизи эле биз турган жер бул Альштадт деп аталат. Бул жана ПСЖнын президенти. Ошол кезде Бавариянын ханы Людвиг экинчи тарабынан курулган. Жакта бар экен да адамдар. Бул жер 12 евро маңдайына турат, пожалуйста. Все, бляшка, дыши.